дигар наметавонанд бо фурӯши машруботи спиртӣ. Шаҳрвандони маҳаллӣ бисёр арзу шикоят карданд, лекин ҳамаи чиз бо сухани хуб ҳал шаванд. Салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Як информатсияи нава ба маълумоти шумо мерасонем, баъдан комментарияҳоро мехонем. Агар ба ягон нафари шумо авиакассаи арзон дар кор бошад, рақамҳошона дар рӯи экран мемонанд, ҳатман занг занед, аз номи мо муроҷиат кунед. خب موضوع اساسی امروزه ما فدراسیای روسیه کار کردن مهاجرت مهنتی را در ساحه سودا منع میکند. شروع از 1 январи سال 2025 مهاجران مهنتی دیگر نمیتوانند در این کشور با میده فروشی مشغول شوند. در این باره رسانه‌های روسی خبر دادند. خیلی که ما ویدیو میکردیم و چندین شهرها را درباره‌شان گپ میزدیم که برخی از محدودیت‌ها را برای شهروندان خارجی کار و فعالیت کردنشان وارد کردند و امروز یک نشریه دیگری بیان شد که از 1 январи سال 2025 در تمام شهرهای فدراسیای روسیه این محدودیت‌ها وارد می‌شود که دیگر مهاجران نمی‌توانند در میده فروشی مشغول شوند. یعنی میده فروشی گفته در بازارها و در جایهایی که دکان‌های شاورما می‌فروشند یا که پیروژنی می‌فروشند دیگر چیزها، همین چیزها را در نظر داریم. مهاجران پس از 1 январи سال 2025 دیگر نمی‌توانند با فروش مشروبات اسپریتی، تامباکو و سودای کوچگی مشغول شوند. در ساحه خوراک عمومی کار کردن با شهروندان خارجی منع کرده شده. مهاجران مهنتی بعد از سال نو دیگر نمی‌توانند با شاورما و پیروژکی فروشی پول کار کنند. تاکید شده است که فعالیت نمودن شهروندان خارجی در بخش خدمت‌رسانی‌های اجتماعی نیز منع کرده می‌شود. من بعد مهاجران در ساحه سپورت، فرهنگ، معارف و تندرستی نیز کار کرده نمی‌توانند. این اقدام خود را حکومتداران محلی با زیاد شدن عرض و شکایت‌ها نسبت مهاجران مهنتی که با سودای کوچگی مشغول می‌باشند ربط می‌دهند. یعنی که از سببی که با یک گفته که شهروندان محلی بسیار عرض و شکایت کردند و آن همین خاطر آن همین سوداهای کوچگی را در فدراسیای روسیه برای شهروندان خارجی منع میکنند. سوداهای کوچگی گفته همین چیزا را در نظر داریم. یک بار دیگر میگیم که مثال در یگان دکان‌ها با فروش خودک، شاورما، کافه دیگر چیزا مشغول میشوند. آن همینها می‌درویند با سوداهای کوچگی در فدراسیای روسیه. خب тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, акнун комментарияҳои шуморо мехонем, ба саволҳо ҷавоб мегардонем. агар шуморо ҳуҷҷатотон тамом шидагӣ бошад, бихоҳем ки бо нархи арзон границаи Қазоқистон бирен бо одамои боваринок, ман рақамҳошона мемонам, занг занен, айноми ма гап занен, шуморо бо нархи арзон мебаранд ва ба хости худованд бо соқи саломат меоранд ба ҷову маконтона. як нафар нависондае ки ассалому алайкум акаи Сорбон. ман соли 1997 23 май Тоҷикистон бирам барои даъват ба хизмат ғам наметиянам. 23 май агар ки шумо 27 сола шидагӣ бошен аллакай аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мешин. як нафари дигар нависондаи салом акаи Сорбон. дар бораи студентский билет ягон чӣ мегуфтӣ? ҳамино қонунӣ ҳастанд ё ин ки не? мо доим ба шумо мегем ки барои аз патент озод шидан студентский билет нагирен. агар ки шумо бихоҳед дистансиони дарс бихонед, дар ҳақиқатан ягон илм омӯзӣ кунед ва бо тариқи онлайн дарс бихонед, баъд метавонед студентский билет бигиред. бале ҳастанд нафарҳое ки мисол ба ин корҳо официально машғул мешаванд, мисол бо донишгоҳҳо шартнома доранд ва курсҳои онлайнӣ барои мардум пешкаш мекунанду студентский билет метиҳанд. як нафари дигар нависондае ки вечно руша сиём мекунад. ягон гапаш асос надорад. пад изо намекашӣ, иқад дурӯғ мегӣ. ба ҳамхели ахмақҳо ва ба ҳамхели аблаҳҳо ман ягон сухан, ягон гуфтанӣ надорам. ҳамин қадар мегӯям ки шумо аввалан худтон шарм кунед барои ҳамхели сухан нависонданатон. ба ҷое ки шумо бародари тоҷики худтонро дастгирӣ кунед, мисол дар чӣ самт, дар чӣ соҳае набошад, бояд мо якдигармона дастгирӣ кунем ва бояд мо якдигармона пеш бубарем. мисоли хеле намешавад ки мо айби якдигармона буковему, мақсади якдигармона пас бизанем. ҳамаи одамизод фикр мекунам дар ин дунё як хатогиву як айб дорад, лекин ҳамаи чиз бо сухани хуб ҳал шаванда. ва дар ҳамин мавзӯъҳое ки шумо ҳамхеле гап менависонед, шарманда баъзеи шумое ки ҳамхеле гап менависед, мафкураи хуб надорен, саводи хуб надорен,
хушрӯ намефаҳмед мақсади мора, баъд медурен гапҳои зиёдӣ менависен. Умедҷон нависондай: салом, амнистия барои депортшудагиҳо мешуда бошад. Бояд ки дар соли 2025 бишавад. Ҳозир пешниҳод шидагиҳад. Рустам нависондай: чӣ хел номерои посольствои Тоҷикистон дар Санкт-Петербург ёбем? Номерои сафорат ё номерои консулгарӣ дар ҳамун Федератсияи Русия ҳами Google да менависен, ҳамаша мебурора метиятон. Ёрова нависондай: салом, ман мехоҳам ки донам авф мешавад. Дар бораи авф мо гуфтем ки дар нақша дар назар астае ки соли 2025 бояд ки бишавад. Як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум ака. Агар айзалатая корона қарздор бошӣ 7 моҳ наспориш, ба Россия парвоз кунӣ, аз аэропорт мегардонда бошанд. ҳамин наспоридани қарз бисёр вақтҳо сабаб шида метавонад ки шуморо запрет на въезд бикунанд. Ба ҳамин хотир хуб мешавад ки пеш аз Россия рафтаатон рафта дар ҷое ки официални шуғли аҳолӣ, ҷои шиноснома ва раводид даниёи худтона проверка кунед, пробиват кунед ки запрет дорен ё ки не. Зарбиби нависондай: акаи Сорбон, аэропорти Жуковский маҳкам шид мегӯяд. Ин рост аст? аэропортҳо маҳкам шидагӣ нестанд. Аэропортҳо чӣ хеле ки кору фаъолият мекарданд, ҳозирам ҳамон хел кор кардесиянд. мумкин баъзе вақтҳое мешавад ки ягон раиса соатша ҳалиш мекунанд ё ки аз сабаби тафтишот проверка зиёд буданд, мумкин баъзе нафарҳоро аз рейсҳо мегардонанд. ҳамин воқеаҳое ки пештар буд ҳозирам ҳамон воқеаҳо ҳастанд ва аэропортҳо маҳкам шидагӣ нестанд. хоб, тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.